Sas condizioni de su tempus supra de sa Sardigna fiden che lu pagu lu pro su passaggiu de nues sartas. Sos ventos an solare debiles o moderados de sa banda occidentale e tendene a s'attenuare e a mudare in su notte a trettos fortes in su canale de Sardigna. Sos mares s'ant a mostrare movidos, a trettor meda movidos in sa banda occidentale de sa orar centrale de sa die. Sas temperaturas mínimas sunt previstas sena mudar de rilievu, Casteddu de 8, Tattari e Nuggoro 14, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas sunt previstas sena mudar de rilievu, Casteddu 30, Tattari 24, Nuggoro 23, Aristanis 27.